Dejan Lučić, dobar dan. Dobar dan. Islamska republika Germanija, pre 20 godina napišena. 99. je izašao prvi tom tokom bombardovanja Beograda, bilo 450 ljudi na promociji knjige i kad je ušao Lav Geršman Mag, znali smo da nećemo biti bombardovani. Ne bi Lav došao tamo gde će da budu bombe. Imeli seko žvela Dejan Lučić teoriji na zagovor, a sve što je kaženo u ova knjiga pre 20 godina, znači pre 21 godina, se je realizirano, ostvareno. Sve što govorim se događa, ali govorim mnogo ranije nego što se ljudi očekuju kad neko nešto kaže da će na jesen da se ispuni. Pa su 20 godina govorili pa nema Islamske republike Nemačke. Bilo je, ali nije bilo u novinama. Islamizacija Nemačke je jedan trajan proces, cilj uništavanja hrišćanstva i bele rase u Evropi. Mora da bude građanski rat i u Francuskoj i u Nemačkoj, naravno i u Austriji, i naravno da je rat režiran od obaveštajnih službi Zapada koje žele da unište hrišćanstvo i belu rasu u Evropi. Znate, imate 3 knjige ili trilogija i na sve te 3 knjige imate različni simboli. Ova, na primjer, je Nemačka, islamska država Nemačka. Da, to je iranski Ovo je iranski znak. Logo, da. Zašto iranski? Iranska zastava, da. Zašto iranska? Pa zato što je iranska obaveštena služba plela mrežu za račun onih koji su doveli Hominija na vlast. Jer ne zaboravimo da ja sam bio u Iranu 83. godine i razgovarao sam sa Pasandideom u Kom, Svetom gradu, sa njegovim starijim bratom Pasandideom. I on mi je rekao, ja ću vam reći nešto, rekao je, ali nemojte to spominjati dok sam živ. Homini koji je došao nije moj brat koji je otišao. Moj brat nije imao jedan prst. Falio mu jedan prst. Znači, ista priča ko sa Titom. Zamena ličnosti i Homini je doveden da bi se napravio bauk islamskog fundamentalizma kojim se prašila Evropa. Tako da je u tom periodu, dok je još Homini bio živ, i tako se zvala tadašnja iranska obaveštena služba Vevak, koja je inače napravljena ranije, zvala se Savak, a obučavao ih je Mossad za vreme šaha. Šah je doveden da bi se oterali Sovjeti iz Persije. Bila je neka Tudeh partija, pa izvršen prevrat, pa su doveli šaha starijeg, dedu, pa je ovaj šah onda smenjen i sad se priprema da se dovede njegov sin na vlast, ali to ćemo kasnije da pričamo. Homini je doveden da bi bio babaroga za sve, da bi moglo da se ispuni proročanstvo ili komanda Alberta Pajka, koja je krajem 19. veka upućena Maciniju, a Macini je bio vođa Iluminata. Kad vam ja kažem da je Macini samo bio običan agent od uticaja Lorda Palmerstona, ministra spoljnih poslova Velike Britanije, značimo da su Iluminati isto bajka. Uglavnom, Albert Pajk je rekao moramo da napravimo 3 svetska rata, 3. svetski rat će da bude sukob između muslimana i cionista i onda ćemo da izazovemo veliku ekonomsku krizu koja se dogodila 2008. i koja će se dogoditi pod uticajem korone uskoro. I onda ćemo da uvedemo svetsku diktaturu. Svetska diktatura će se nametnuti kroz glad, jer kad budu propali svi ljudi koji imaju neki biznis, mali i srednji, kad ostanu ljudi bez posla, ostaće samo sa novcem oni veliki bogataši. I втората, Islamska republika Germanija, i to su drug znak. Drugi deo, britanski pečat Ovo je govori... britanski pečat. Da, zato što u Nemačkoj islamiste, salafiste kontroliše britanska obaveštena služba, a ove neonaciste, desničare, kontroliše Mossad. Zato što izraelska moć se bazira na holokaustu. Što su svi moraju da vode računa šta govore protiv Jevreja, jer ako govore nešto protiv Jevreja idu u zatvor. Tako da vi u Francuskoj imate apsolutnu demokratiju u smislu karikature. I Macron se da to zalaže. Kaže, Francuska bez slobode govora i bez slobode karikatura ne bi bila Francuska. Ne bi bila pojam slobode, pojam demokratije. Ali vi u Francuskoj možete da pravite šegu sa Muhamedom, možete da pravite šegu sa Isusom, ali nije demokratski praviti šegu sa Jevrejima. Onda se to zove antisemitizam. Znači, sa Mojsijem i sa bankarima ne smete da se šalite, jer tu demokratija prestaje da biva demokratija i ide se u zatvor po 4, 5, 6 godina, ako bilo šta kažete u Francuskoj protiv Jevreja. I ima tretata grupacija, to su ove sivi volci. Sivi vukovi su napravljeni još krajem 1899. znači krajem 19. veka. Kasnije su preuzeti od CIA, odnosno i to je operacija Gladio ili Stand Behind,
gde su pravili spregu između kriminala i policije, tajne policije, gde su destabilizovali zemlje. Oni su crvene brigade u Italiji, su to Baader-Meinhof grupacija u Nemačkoj, to je sve veštački napravljen terorizam. Tako da su i sivi vukovi napravljeni od te duboke države, kako je sada zovemo, koju sam ja nekada zvao vladari i senke, koji kontrolišu tajne službe raznih svih zemalja zapada. Lučić, vi rekovte za Nake, Makedonецот Ангела Меркел. To беше последното. Da, iz Bečeja. Да. Наче iz Bečeja. Синот на Наче Da. сега се досили во Македонија. Работел како шанкер, бармен по разни овие крузери. On je iz bogate porodice bio u Bečeju, koji je imao svoju pekaru. Сега живее во едно село, значи селото кај што потекнува Наке, тоа е Демир Хисар, тамо од таа околина. Синот е вегетаријанец, пријател ми е на Фејсбук. Сега да не го кажем, пријател ми е на Фејсбук, го прашувам има ли нешто точно тоа ден што го збори. Вика да, но Наке во страв ги има избришено фотографиите. Си има исплашено дека може нешто да му се случи. Сите фотографии со Меркел ги има... Ja imam familiju u Bečeju gdje su oni imali radnju, zatvorili su nažalost, bio je odličan burek su pravili, odlični su pekari bili, a on je šmeker bio, tako da nije čudo što se Angela Merkel zaljubila u njega. Не го знам, Наке синот го знам, вегетаријан. Значи можеме на Фејсбук да го видиме и договоривме дека Kao što vidite, Lučić uvijek priča isto. Да, дека кога ќе помини короната, дека и со Наке ќе снимиме. Дека Наке доаѓа 2 или 3 пати годишно во Македонија, сега нема дојдено поради короната, меѓутоа точна беше таа приказна. Наравно. И сега имате професори на смртта 2. Da. Тука ви е рецензент Виктор Филатов, генерал во пензија на руската обавештајна или разузнавачка служба ГРУ. To je vojna obaveštajna služba. Да. General Viktor Filatov je legenda obaveštajnog posla, a knjiga Profesori smrti 2 govori o radu ruske vojne obaveštajne službe po svetu. To je najbrojnija i najpatriotskija ruska obaveštajna služba koja ima probleme naravno sa svim obaveštajnim službama Zapada i sukobljava se sa Englezima, sukobljava se sa Amerikancima i trpi velike gubitke, ali u sledećem nastavku vidjet ćete kako reaguje. Biće 6 nastavaka. Prvi nastavak knjige se zvao Profesori smrti nosači kovčega, izdavač je Laguna, mogu u Makedoniji da se kupe knjige preko interneta, napišite Laguna, Deja Lučić, Profesori smrti 1, 2, možete Islamsku republiku da kupite. Knjige su između 8 i 10 evra koštaju. И таму пишува во овој предговор на Филатов дека вие сте предавале 2015 година. 2015. godine sam imao promociju knjige Kineska osveta. Za tu knjigu Kineska osveta dobio sam zahvalnicu kineskog vojnog atašeja Lija za unapređenje odnosa između Narodne armije Kine i Srbije. Ja sam objasnio kako su se Kinezi osvetili Williamu Bennetu, cijašu, koji je obeležio kinesku ambasadu tokom bombarde Beograda 1999. kao metu, kada su poginuli kineski novinari. 10 godina kasnije, u gradiću kraj Vašingtona, gde je stanovao William Bennett, iz belog kombija istrčali su neki Kinezi i umlatili su ga čekiće. Tako da nije ostalo mlevenu kao što su napravili od njega. Kinezi su vrlo ozbiljni i tom porukom, sa tim mrtvim telom, poslali su poruku tim vladarima i senke. Ako vam padne na pamet da krenete u rat protiv Kine, kineski narod i američki narod nisu u sukobu, nego vi hoćete da uništite Kinu. Umlatit ćemo vas po kućama. Mi znamo gde vi stanujete, a vi ne znate gde naši glavni igrači stanuju, jer vi nas i ne razlikujete. А не смеете Кина да ја критикувате тука во Србија. Ја критикуваше Сандулович Кина и заврши во затвор. Така да Кина е сериозна држава, посебно тука на Балканскиот полуостров. Ima odličnu obaveštajnu službu, drugi biro. Taj čovjek koji mi je dodelio nagradu kasnije bio šef kineske vojne obaveštajne službe. Значи вие и Бата Живиновиć со Валтер Бране Сарајево, вие сте двајцата од овие простори кои се главни во Кина. Човек koga smo mi novinari, kad sam ja bio Batu Živinović i Ljubišu Samardžića smo obožavali. Oni su bili uvek nasmejani, ljubazni i gospode u svome poslu. Лучич, Франција и Австрија се одбрани сега за терористички акции. Франција и претходно беше, Австрија многу прецизно одбрана, на пример. Како велат Албанец со македонско потекло. Секојаш кој ќе треба да се они албанци за права, тога се албанци немат ништо врска со македонците. Но кога ќе направат некоја глупост, тога се албанци, или македонци со албанско потекло. Но тоа се прави во Австрија.
Ја сите знаеме дека Хитлер потекнува од Австрија, дека родното место на Хитлер е во денешна Австрија. Прави поколј, прави масакар во Виена и сега вела дека има 300 или 400 обиди за осветување на разни албанци, муслимани и така натаму на територијата на намерно или одбрана Австрија и Виена да се направи еден таков масакар за да се направи нешто во Европа? Zašto su svi ti masakri u Francuskoj bili u isto vreme i posle nekraćeg vremena u Austriji? Narodom Austrije i Francuske vlada uz pomoć obećanja i straha. Imate strah od korone i vi ste tamo htjeli da se pobunite, nećete da verujete u bajku o opasnoj koroni koji ubija sve, a ne znate, pa ste nijedan naučnik nije za sve ovih godinu dana ustanovio, ovo je korona. Pošto niko nije ustanovio da postoji korona, onda ne možemo ni da verujemo u koronu, jer su komunisti rekli, možete da dokažete da postoji Bog. Ne možete, pošto ne možete da dokažete da postoji Bog, onda Bog ne postoji. Pošto niko nije dokazao od naučnika da postoji korona, onda je čista religija verovati u koronu. To ne znači da ljudi ne umiru, ali ljudi možda umiru od otrova raznoraznih, od dodira. Vi možete da umrete, evo sada čitava serija smrti srpskih velikodostojnika crkvenih. Ubijaju se uz pomoć otrova. Vi možete da ubijete čoveka rakijom uz pomoć đurđevka, hlebom u kome se nalazi koren đurđevka. Možete da ga ubijete ricinusom, semenom ricinusa. Amfilohije. Imate Amfilohija, Irinej, Artemije, koji беше нели raščinut. David Perović je bolestan, pitanje da će da preživi. To su sve mudri ljudi i Уште 5. Ima ih još koji... Srpski od... Ne, ali bolestan je i atinski patrijarh i albanski patrijarh. Ja mislim da je to u skladu sa direktivom Zbigniewa Brzezinskog. Pobedili smo komunizam, sad je na redu pravoslavlje. Pravoslavlje je pretnja da se, ne pretnja nego brana da Srbija prihvati priznavanje Kosova. Znači, vlast ne može da prizna Kosovo ako Srbija ne da amin. Srpski sveštenici, srpska crkveni velikodostojnici, svi oni koji su bili protiv priznanja Kosova su umrli. A umreće još dvoje sigurno, imam informaciju. Prema tome, time će oni koji podguravaju priznavanje Kosova, ta duboka država, da ne idem po državama koje su to. Znači, ne postoji više dubokih država. Jedna globalna duboka država postoji. Različito je zovu. Pazite, u Rusiji zovu te ljude liberalima. U Francuskoj ih isto zovu liberalima. To je ista ekipa. To su neokonzervativci u Americi i neoliberali. Ali to je ista ekipa. Oni su podeljeni u dva tima. Jedni su za republikance, jedni za demokrate. Tezu i antitezu oni uvek kontrolišu. Znači, pravljenje terorističkih akcija i uterivanje ljudi da ne izlaze na ulicu i da se boje. Znači, ako se ne bojiš korone, bojaćeš se islamista. Austrija je bila mirna baza za teroriste celoga sveta. Tamo su bili čečenski teroristi. Čečenski teroristi koji su podmetali bombe, recimo u metro moskovski, su imali azil u Austriji. I kad su ih hapsile, recimo Ukrajina, nisu dozvoljavali da budu isporučeni Rusiji ljudi koji su ubili, recimo 100 ljudi u metrou, bili su zaštićeni u Austriji. A onda u jednom trenutku neko od tih je aktiviran i neki ljudi su ubijeni. U principu sve terorističke akcije u Evropi koje izvrše muslimani, iza tih terorističkih akcija stoje lokalne obaveštajne službe. Znači, za terorističke akcije kada je kamionom u nadzornoj obali na promenade Angle neki momak kamionom pobio recimo 80 ljudi, to je čovek koga je francuska služba imala na linku i koja ga je instruisala. Kako ih oni instruišu da izvrše terorističku akciju? Pa postoje prvo razne droge koje možete da koristite da bi ljude podstakli nešto da urade. Postoje frekvencije koje možete da podstaknete ljudi da nešto urade. Evo, svi se me pitaju zašto su Beograđani sada tako mirni. Pa zašto postoje niske frekvencije, jer to su psihotronska oružja. Prvi put je psihotronsko oružje korišćeno u Moskvi kada je dovođen Jeljcin, kada je rušen Gorbačov. Centar te mašine se nalazi u ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Moskvi. Toliko su uključili visoku frekvenciju da je izgorela sva struja u ambasadi. Visokim frekvencijama izazivate histeriju, niskim frekvencijama izazivate mrtvilo. Ljudi se probude, kad popije kafu, vratio bi se u krevet. Ista takva je situacija i sa mladim ljudima. Te psihotronske mašine se teže koriste u Beogradu, ali ih ima naročito u centru, ili na Dedinju, ili tamo gde stanuju oni koji odlučuju.
zato što je brdovito. Gde je ravnica, recimo u nekom Novom Sadu gde je ravnica, vi sa 2-3 mašine ceo Novi Sad pokrivate i ljudi budu apsolutno apatični. Znači, gradovi u ravnici, ne znam kakva je situacija, mislim da je Skoplje u ravnici ili u ravnici? Ne, ima planine, znači okružene su planine. Ne okružen, nego grad, gde je centar grada u ravnici. Da, ravno je. Znači, kod vas isto može da se koriste te mašine? A ne treba, ker nas nije tako genetski sme. Da bi me inferiorni, da bi me mirni, da bi me poslušni, tako na tomu, ker nas nema potreba, ne li od specijalni vojni. Vi ste pelgazi, potomci pelgaza ili pelasta, stanovnika koji su stanovali na celoj teritoriji Grčke, celog Peloponeza, cele Grčke današnje, gdje su u nekom veku, recimo 5., 6., 7., ranije ili 1500 godina pre nove ere, došli Grci iz Male Azije. Grci su dođoši, a vi ste starosedeoci. Gledajte, Австрия сега стават во игра. Австрија во текот на Балканските војни, посебно 91-95 година, е центар преку кој саудиските пари доаѓаат во Босна и Херцеговина. Tako je. Целата таа екипа на вахабити и така натаму преку Виена. Saudijska kraljevska kuća je dovedena od, prva ideologija, vehabizam je napravio je uz pomoć jednog momka, engleski špijun Hamfer u 18. veku. Kraljevsku kuću saudijsku, koja je jevrejska, doveo je otac Kima Philbija. Kim Philby tata, mislim da Kim ili Phil Kilby, nije ni važno, taj otac Kima Philby, onoga čuvenog špijuna koji je prebegao za Rusiju, on je doveo saudijsku kraljevsku kuću na vlast. Kraljevska kuća 90% svojih prihoda od nafte daje direktno engleskoj kraljevskoj kući, ne Britaniji. A sa onih 10% oni moraju da potroše te pare da kupuju luksuzne proizvode i da kupuju naravno oružje od Sjedinjenih Američkih Država i time plaćaju reket Americi što ih štiti vojno od drugih država. Saudijska kraljevska kuća je izvoznik terorizma u svetu. Saudijska kraljevska kuća, Amerikanci i Izrael su napravili islamsku armiju, u taj posao su uključila i Turska sa Tajipom Erdoganom, koji je Jevrejin iz Jermenije, poreklo, mislim da je 2. ili 3. generacija da su muslimani. Интересен е примерот на Ерменија. Сега заврши пред неколку недели. Крах се случува во самата Ерменија, околу Нагорно Карабах. Дури овој Соросов човек, што е сега премиер. Никол Пашањан, он je Sorosov čovjek koji je izvršena neka cvetna revolucija, valjda pre 2-3 godine, i on kad je došao na vlast, on je proterao iz Rusije i potpirio rusofobiju, najurio je sve ruske biznismene, najurio je ruske škole koje su učile decu ruski i u medijima je potpirivao mržnju prema Rusima. A onda je potpiren rat za Nagorno Karabah. Nagorno Karabah je teritorija gde Jermeni žive 1000 godina, a Azerbejdžanci su došli sa Turcima i oni su dođoši na toj teritoriji, ali pravno Nagorno Karabah je teritorija Azerbejdžana. I ovi su Jermeni proširili koridor i osvojili su neke teritorije i time su dodatno uznemirili Azerbejdžance, koji imaju dovoljno novca da kupe najbolje oružje. Najviše su oružje kupovali od Izraelaca, kupovali su Turaka dronove, imali su dovoljno oružje, imaju dovoljno neograničenu količinu ljudi, vojnika, i pitanje je bilo samo broja mrtvih koliko će Azerbejdžan da izgubi da osvoji ono što želi. Jermenija se u taj rat nije ozbiljno mešala, tako da je 120.000 ili 150.000 Jermena iz Nagornog Karabah bilo prepušteno sami sebi. Imali su dovoljno kalašnjikova i nekih topova, ali nisu imali S-300, nisu imali opremu kojom su mogli da zaustavljaju dronove. I Nikola Pašinjan je hteo da izazove rat, da natera Rusiju da se umeša u rat da brani Nagorno Karabah, a Jermenija nije ušla u taj rat. Jermeni, ima ih 2-3 miliona u Moskvi, nisu došli da brane Nagorno Karabah. Jermeni iz Francuske, gde ih ima 2 miliona, nisu došli da brane Nagorno Karabah, a hteli su da Rusi dođu u Nagorno Karabah da ih brane. Rusi su učinili što su mogli, zaustavili su rat. Naravno, izdaja Rusije mora da bude plaćena i tako treba svako da nauči. Ne možete se osloniti na NATO pakt. NATO pakt je tigar od papira. NATO pakt, Francuzi, Nemci, Italijani i Austrijanci, u stvari Austrijanci nije del su NATO, ne znam. Ne, ti se neutralna država. Da, on je neutralna, ali oni ne mogu da se umešaju da ratuju sa Azerbejdžanom.
jer bi time ušli rat sa Turskom koji je isto u NATO paktu. Prema tome, Dobro, onaj ko vam je blizu, njega gledajte da volite i pazite, pogotovo ako je hrišćanin kao i vi. Dobro, no Pašinjan dava jedna izjava koja je dosta realna izjava. To je дека samo je prašanje na vreme koga taj Ердоган ќе го видиме или Турција повторно ќе ја видиме пред вратите на Виена. И војната во Ерменија тој ја даде во еден таков контекст, дека Ерменија е една од последните брани да се спречи турскиот продор. Da vam kažem, Srbija je brana Turske imperije prema Beču. Jer Srbija od 15. veka ili 14. veka je ta brana. A Jermen je enklava daleko u pozadini. Da, меѓутоа сега Вучич има добри односи со тај Ердоган. Целата ова структура на Фетула, целата ова структура на Фетула. Naš predsjednik Vučić, kad je počeo događanje sa Azerbejdžanom, je odmah odleteo i sastao se s Erdoganom i zamolio ga da se naši muslimani ne uključuju u tu bitku i svaka čast. Ja kritikujem mnoge stvari kod Vučića, ali to je dobra stvar. Вашите муслимани се дојдени од Азербејџан. И нашите муслимани се дојдени од Азербејџан, или таа приказна. Има еден дел на Азербејџан кој граничи горе со Чеченија, со Дагестан и така натаму. Албанци su vam Azerbejdžanci u stvari, jer nekadašnja Albanija se nalazila na jugu Azerbejdžana. Tako da ja mislim da ako su Jevreji imali pravo da se vrate u zemlju svojih otaca, onda i Albanci imaju pravo da se vrate u Azerbejdžan. Da ne im go uskratime to. Nije smo demokrati. Ja mislim da bi to bilo humano preseljavanje Albanaca sa Kosova pre svega, jer tamo umiru od uranijuma. I to je genocid koji su izvršili duboka država prema Albancima. Albanci su proterali Srbe i spasili Srbe od umiranja od uranijuma, a oni sami umiru. Bogati Albanci naravno kupuju kuće u Albaniji, Albanci sa Kosova kupuju kuće u Albaniji ka moru ili odlaze u inostranstvo. Pazite, oni vladuju podzemljem Londona, u Njujorku već više nema takvih bandi, ali nekada su vladali, ipak su u poslu sa drogom. Oni su finansirali Joea Bajdena. Albanska mafija je finansirala Joea Bajdena, naravno preko raznih fondova. Eliot Engels, ono što беше šef na Komitetot za bezbednost u Kongresu. Jeste. Taj Eliot je interesantan, on je sa brkovima. On je ruski agent, sovjetski agent. Njegovog tatu Filipa u Brooklynu je zavrbovao Rudolf Abel, Jevrin obaveštajac u Njujorku, koji je inače rođen u Irskoj. I on je Filipa zavrbovao u sinagogi i Filip je bio tiper. Tiper je onaj koji kaže, ovaj Jevrin je pametan, pomozi ga, ovo je dobar. I onda su njegovog sina Rusi i školovali, pomogli ga i on je postao u Demokratskoj stranci šef tima šef tog borda za bezbednost Demokratske stranke. I njegova funkcija je bila da bude agent provokator, da on pljuje na Rusiju, da traži da se ratuje sa Rusijom. To mi je kao Aljbin Kurti na Kosovo. Aljbin Kurti je Kurtović. Aljbin Kurti je agent državne bezbednosti Srbije koji je podmetnut Ademu Demaćiju, onom starom borcu za nezavisnost Kosova, a Ademu Demaćiju je deda srpski pop sa Kosova, možete misliti, deda. Tamo na site im se srpski popovi. I na Hašim Tači. Hašima Tačija deda je, ili pradeda, ne sećam se, Danilović je po nalogu ohrane Ruske carske službe prešao od srpskog popa u Arbanasijas. Tako da je Tačijev kontakt prema Putinu, kada se slikao 2018. sa Putinom, je išao preko Bedžeta Pacolija, koji je inače Cincarin, koji uopšte nije Albanac. I to je beše soraботник на југословенските служби, посебно војно разузнавање. Da, on je kad je 68. bio u Gardi, on je zavrban od jugoslovenske vojne kontraobaveštajne službe, pa onda Garda je u saradnji sa francuskom tajnom službom, pa je on onda u Švajcarskoj prebačen Francuzima, pa su ga Francuzi prebacili kasnije Englezima, pa su ga Englezi ubacili. John Scarlett, šef stanice Mi-6 u Moskvi, je u Kremlju ubracio Bedžeta Pacolija preko Borisa Berezovskog kod Jeljcina, pa je Bedžet Pacoli korumpirao Jeljcinove ćerke i time korumpirao i samoga Jeljcina. Pa ga je Putin preuzeo i dan danas ga koristi jer Bedžet Pacoli je renovirao Kremlj. Ne bi on mogao da renovira Kremlj da apsolutno nema poverenja u njega Putin. I dan danas on je sa logistikom Rusije u Kazahstanu
tamo u onim delovima Rusije koji su nekada bili. Razčistуват ли американците со таа учека структура која е 20-22 години на власт на Косово, бидејќи Рамош Харадинај се повлече од Рамош Харадинaj isto nije Albanac, on je Čečen. Čečeni su narod koje je turska država dovela u jednom periodu da Čečeni su, ne Čečen, lažem, Čerkez. To su plemena kavkaska. Значи, Рамош Харадинaj има черкешко потекло. Čerkez, da. Овие другите има, значи, доминантно азербејџанско потекло. Ovi drugi su Azerbejdžanci u stvari, tako da oni... Расчистува, значи, ова длабока држава со таа структура на учека на Косово. Oni uvek rade, pa se oni uvek rade sa ljudima čija je mutna biografija. Pogledajte koga god hoćete, od Churchilla, komu je tata, komu nije tata, Tita, pa onda kod nas možete da gledate od Slobodana Miloševića, Koštunice, Borisa Tadića, Vučića. Mutna biografija, kao je mutna biografija kod hrvatskih političara. Kod hrvatskih političara su sve Srbi političari, vode Hrvatsku i trude se da budu veći Hrvati od Hrvata. A mi imamo, da nam je predsjednik vlade Hrvatica poreklom i tako dalje i tako dalje. Планот за уништување на словените, нели спомнавме Ерменија и на православието. Сигурно, Ерменија е православна држава. Навистина Они су монофизисти, они су као копти. Да, ермените се на некој начин они нарекуваат Света апостолска црква, 3 век го воведот христијанство и така натаму. Дури се смета дека таа планина Арарат или Ноевата барка што стига на територија на Ерменија, нели тоа се дел од приказна. Не налази се више на територија, они могу да гледају со својих брда. Да, сега. Арарат. Да. Значи, но тоа е приказната. И чувството, нели, дека Русија по не знам кој пат пушта православни држави, дозволи да се интервенира на Косово. Чекай, šta pušta? Oni su od DKP-u, znači u Vojnom savezu sa Rusijom. Da je Jermenija napadnuta, Rusija ima obavezu da je brani. Ali Jermenija nije napadnuta. Jermenija je napala Azerbejdžan. Onda bi Rusija trebala po obavezi da brani Azerbejdžan od Jermenije. Zato Jermenija nije htela ni da ulazi u rat. Путин има интересна теза, пред 10 дена нели ја кажува, гостувајќи на Русија 1 каналот, кај што вели, па Нагорно Карабах не беше признато ниту од самата Ерменија. Така е. Ако не беше признато од самата Ерменија, како ние како Руси и како Русија ќе го признаеме кога самата нели домицилна држава не. Но еве и Света Софија од музеј станува џамија. Имам чувство како Русија да и толерира на Турција премногу, да инвестира премногу во Турција. Не сум сигурен колку таа инвестиција ќе им се исплати на русите. Можеби ќе имат некоја финансиска поддршка, ќе имат финансиска некој бенефит од Турција, меѓутоа турците се проблематични ко партнери, често ги менуваат своите страни, често менуваат страна, да речеме. Самата структура на НАТО сака базата од Инџерлик да ја префрли на Крит. Ке се исплати ли таа руска инвестиција во Турција и во Тајип Ердоган според вас? Ако ми одговорите, дозволите, ја ću vam reći. Proturskom ne vladaju Turci. Turskom vladaju kriptojevreji, tajno društvo Donmeh. Ukucajte na Google Donmeh. To je tajno društvo koje je nastalo u 17. veku. Šabatan Zev ili Cvi, jedan jevrijin, harizmatičan, skoro 2 metra visok, odličan govornik, odličan poznavak i kabale i sufizma, poštovan i od kabalisti i od sufista, je pričao, znači, pod uticajem Engleza i gde ribe na dnu mora kad se svađaju, znate da tu stoji neki Englez, on je pričao da će napraviti jevrijsku državu. Sultan ga je uhapsio i rekao mu, ja ću sad malo da se šalim, rekao mi, budalo jedna, odsjeću ti glavu, šta ti pada na pamet da ćeš da praviš jevrijsku državu u mojoj imperiji. A on je rekao, slušaj, ako mi sultanu odsjećeš glavu, loše za tebe, loše za mene. Moji jevriji iz Londona, Pariza, Berlina, Moskve učinit će da i tebi bude odsečena glava, doveće tvoga brata ili tvoga sina na presto. Ti bez glave i ja bez glave. Nego imam jedan predlog koji će da spasi moju i tvoju glavu. Kaže, koju? Kaže, ja ću da pljunem na svoje jevrejstvo i da pređem javno u islam. Time ću spasti glavu i tvoj obraz. A kaže, dobro, ali nikad slobodu videti nećeš. I on je poslagao Jedrene, bio je Jedren u zatvoru, a posle je u Ulcinju umro. To je Šabatan Zevi. Od tada je 30.000 ili 50, ne sjećam se tačno, Jevrija iz Soluna, 50, prešlo u islam i infiltriralo se u tursku državu. Pazite, to je obaveštena operacija engleske službe.
17., 18., 19., 20. i 21. vek. To je ozbiljna obaveštajna služba. Obaveštajna operacija od 5 vekova. Kemal Ataturk vam je iz tog tajnog društva Donmeh. Onaj što je u Pensilvaniji Fethullah Gülen je isto Jevrin, kripto-Jevrin. Tansu Çiller vam je bilo, mnogo njih su bili Jevreji koji se predstavljaju kao Turci, koji su po nekoliko generacija muslimani, ali su svi oni povezani u isto tajno društvo. To tajno društvo je iznedrilo iz sebe i mladoturski pokret. Mladoturski pokret je organizovan i pravljen od velikog orijenta Italije, napravljen je od veliki orijent Turske. A veliki orijent Italije su napravili opet engleska služba kada su pravili proces ujedinjavanja Italije. Cavour, Mazzini, Garibaldi. Svi su oni bili Rothschildovi agenti, ne baš engleski, nego Rothschildovi. I proces ujedinjavanja Italije i borba za ujedinjavanje i osvajanje tvrđava je išla uz pomoć zlata. Cilj ujedinjavanja Italije nije ljubav prema Italijanima, nego cilj je bio da se otera Austro-Ugarska od Jadranskog mora. To teranje od Jadranskog mora vam je povezano sa proterivanjem Srba iz Kninske krajine, proterivanje Srba iz Dalmacije, pretvaranje Crne Gore u antisrpsku državu, stvaranje Albanije, samo da Srbi, odnosno Sloveni, ne izađu na toplo more. Zbog toga su i Makedonci u Severnoj Grčkoj pobijeni i uništeni i proterani, za koje vi nikad ništa ne kažete, za genocid koji je izvršen prema Makedoncima. Krajem Drugog svjetskog rata, posle dolaska, posle kraja Prvog svjetskog rata, 22. 23. kad su proterani Makedonci ili Sloveni iz Severne Grčke. Svi toponimi u Severnoj Grčkoj su slovenski. I danas kad odete, pogledajte kako se zove njihova kisela voda koju piju, Zagora. Ne mislila da je to grčka reč. Toponimi su svi slovenski. Da, to je nad Volos. Zagora je nad Volos. Znači, do tamo... Nikad o tome niste pričali. Vi ne smete se svađati sa Grcima oko toga što se dogodilo. Svađate se sa Srbima. Lariса i Volos je ta linija koji ги дели, нели, Грците. Он елински и овој словенски дел вамо. Што е, но доаѓаме до клучната тема, нели, на емисијата, тоа е проект за исчезнување на словените. Тако е. Па дури имаше... Они нас гледају како нижу расу. И исчезнување на православието. Па едно по едно, па. Видите, гледате, господин Лучич, вие спомнавте три клучни играчи. Амфилохije и Иринеј. Иринеј секојаш важеше за проруски човек тука во Србија и беше веројатно најголема опасност. Без разлика што го поддржуваше Александар Вучич секојаш чувствуваше најголема опасност од црквата. Генералната проба што може црквата да му направи на Александар Вучич видовме ние во Црна Гора, иако Амфилохија секојаш важеше за пробритански или про-Ми-6 човек, што се вели. Две клучни фигури на српското православие умират од корона во 2 или во 3. Да, још тројица се умрле, планира се још двое, веројатно. U bolnici je David Perović, vrlo ugledan, pametan, ozbiljan kandidat za patrijarha. Што е целта? Да се спречи руското влијание во Српската православна црква? Српска црква мора да буде проруска, не може да буде профранцуска. Французи не верују во... Веќе србите видоа, во Вучич инвестира, не се исплати, во овој инвестира, не се... Само во црквата инвестицијата може на крај да им биде вратена. Вие имате напишано професори на смртта, го имате поручено моделот на ГРУ, моделот на Наришкин, кој е еден од големите мозоци на таа руска надворешна обавештајна служба. Моделот на руската православна црква. Вие сте го поручиле, знаете како тоа функционира. Русите само кога мораат убиваат, prethodno toga go pravati inteligentno. Rusi igraju šah obaveštenje. Apsolutno. I mi nismo završili pitanje oko Erdogana i Turski. Rusi čekaju da dođe haos u Americi. I kad krene haos u Americi, evo Rusa bez pasoša u Makedoniji. Znate kako Rusi putuju u inostranstvo bez pasoša? Pa tenkovima. Ukrajina. Rusi uzimaju ono što žele. Ja sam teoretičar zavere, nemojte da shvatate ozbiljno, ja sam to šalim. A jedan do Ev dolaze kod Bugara. Bugari kažu, evo braćo Rusi, pa mi čekamo da vi dođete, da se spasemo ovog NATO. Jer ako Bugarska ostane još u NATO paktu, oni će svaki nekoliko godina milion ljudi da im ode. To će prazan prostor da bude. Turci, pomaci se vraćaju. Кога ние анализиравме дека русите ќе влезат во Украина, се јави едно 2000 луѓе кои рекоа што трескате глупости, тоа нема шанса, непроменливост на граници и така натаму. Кога им влего русите на Крим, истите тие луѓе што веле дека ние трескаме и правиме теории на заговор, вие
што одговаравте јас што ве прашав, се велат па добро, ние очекувавме Русија да влезе во Крим. Се ако им велите дека Русија веќе работи на проект, дека русите се веќе присутни. Rusi i ja mali pisač špijunskih romana, kritikovao sam Putina, čak u Ruskom domu, zašto je dozvolio da u Ukrajini se dogodi ono što se dogodilo. A Rusi su igrali vremensku Kutuzovljevu taktiku. Da je Putin reagovao onako kako sam ja mladi naivan verovao da je trebao da uradi, on bi bio u sukobu sa Ujedinjenim NATO-om i celom Evropom i Amerikom koja je tada bila moćna. Pošto ništa nije radio, on pobeđuje u ratovima u kojima ne učestvuje. To je veština. Во Ерменија победи, иако не учествува. Tako je. Во Украина влезе и го освои Крим. Значи може Ne samo to, nego ko od Ukrajinaca normalni veruje da postoji država Ukrajina. Ukrajinci nemaju kapacitet da imaju državu. Kao što niko oko Srba nema kapacitet da ima državu. Šta mislite da je Hrvatska država? Pa Hrvati sami ne veruju da imaju državu. Da li Bosna i Hercegovina vi verujete da je država? Интересно, например, 2012 година треба да снимам во Украина. Јас им пишам тамо, најдов на англиски јазик, најдов на украински јазик, официјален им собраќам и никој не ми враќа мене на тие мои дописи на имејл, официјални писми. Vi pošljete na rusko. Јас им праќам на руски. За еден ден ми вратија сите. Pa govori ruski da te ceo svet razume. Од Чернобил до градоначалникот на Јалта доле, значи сите ми одговорија мене. Во моментот, значи, им пишав на руски, те ми вратија мене. Можеш ти на српско, тамо има по српско. Па не, почете га србите да кажувате до Аљаска. Tamo je puno ima Srba koji se iselili za vreme Austrougarske, kad je u Austrougarskoj se uskraćena prava, odlazili su u Ukrajinu. Да, имате многу во Молдова, имате во Одеса многу Срби, например сум можел да видам или да дискомуницирам и така натаму. Што е ова со Америка што се случува? Значи сите ние очекувавме дека ќе има конфликт. Но ова не е ни конфликт сега за сега, нели снимаме 23 ноември, не знаеме што ќе се случи. Ова е скапување на американската држава. Не очекував дека ова ќе се случи на еден ваков мизерен начин. Може би вака и Римската империја пропаѓала болно и долго. Очекувавте ли ви ова да се случи во Америка, едни вакви избори? Da vam kažem, Amerikanci, patriote moraju da spasu Ameriku, im je posljednja šansa. Oni, da li će to da bude sa Trumpom ili će da bude sa nekim drugim, ali ako ovi koji su za Trumpa, koji su američke patriote, ne spasu Trumpa, Amerika će se pretvoriti u bankarski fašizam ili nacizam. Znači, potpuno prestaje demokratija. Ako kompjuteri biraju koga hoćete, onda više nema demokratije. Ipak, vие Србите замешани. Pa zapravo Srbi su svo sveta, vi to ne shvatate, vi to samo mene kao ja veliko Srbin, pa Srbi, pa svuda su Srbi. Dobro mi je, jeste veliko Srbin, jeste... Amerika je bila u mraku da nije bilo Tesne Srbina. Da, od Hrvatska. Nije on iz Hrvatske, nego iz Austrougarske, on je rođen u Austrougarskoj, Hrvatska nije ni postojala. Lučić, što kaj se slučava u Amerika? Vi ako Srbika spasiteli Amerika. Biće niz građanskih ratova, sukoba između jednih i drugih. Jer, pazite... Ке изберат ли председател на Нью-Йорк крај? се празни. На 1 милион луѓе, 1 милион луѓе се иселуват од Нью-Йорк. 300.000 они велат, 1 милион се иселени од Нью-Йорк. Pa da. Pa zato zašto? Ako bude bilo kakvog rata sa Rusima, ovo što hoće, znate kako će da bude potopljena istočna obala Amerike? Ruske podmornice na dnu mora su recimo 5-6 komada koje tamo budu po 6 meseci na dnu mora u međunarodnim vodama. Ako Amerikanci počnu da se nešto roguše, Rusi iz torpeda gađaju dno mora, izazivaju tsunami od 200 metara i bude potopljena cela istočna obala Amerike. Ako je potopljena cela istočna obala Amerike, da li mislite da će pederski Los Angeles i San Francisco da krenu u rat? Neće. Jer će s druge strane druge torpede da odvaje Kaliforniju. Gospodine Lučić, имате напишано книга Професор на смртта 2. Значи го имате проучено рускиот модел. Што се случува сега со Путин? Многу е пасивен. 8 месеци... Pa zato što on čeka da drugi prave gluposti. Amerika će biti u građanskom ratu. Ako je Amerika u građanskom ratu, ne misli da će Evropa nešto da se roguši. Ma, го гледам тамо Nemačka nema ozbiljnu vojsku, Francuska nema u odnosu na Rusiju. To su paradne vojske. Добро.
Зарем не очекувате дека Путин ќе излезе и ќе каже нешто за короната? Па тој дава поцрни проценки за короната во споредба со Меркел и со Доналд Трамп. Трамп истурка кампања, овие 8 месеци не од бункер излезен, говорам за Владимир Путин. Пикнете таму у бункер. Питайте njega, па не nemojte mene šta radi Putin, pa napišite ruskom pismu, vidite da on odgovori kad počnete ruskom. На украински, на Путин на A украински. nemojte Putinu na ukrajinskom, nego ruskom. Да. Што е ова со короната? Вие не верувате во корона? Меѓутоа што е? Korona je specijalni rat ili bakteriološki rat protiv čovečanstva, da bi se, ono što je Albert Pike govorio, da bi se uništila privreda i ekonomija, da svi ljudi budu gladni i da traže od države hranu. Sprečava se proizvodnja hrane. Pazite, u Srbiji, mnogi delovi Srbije su ostali bez vode, bunari su presušili. Ako su presušeni bunari tamo gde nema vodovoda, kako će seljaci da hrane stoku, da poje stoku? Doći će do gladi. Значи, јас често патував за Белград и поминам тамо Владичи Хан, Сурдулица и така натаму. Бугарските служби... Што се окупиран од Бугара, а? Да, апсолутно. Бугарските служби ви се влезени тамо. Тончев, сега тој ви е министар без портфелј. Брат мој некој функционер... Еден е министар, а други е убии неки фактор. Да, во Безбедностна информативна агенција. Да кажем, то се зове кртица. Кртица je onaj koji je ubačen u neku obaveštenu službu i koji puni tu službu pogrešnim podacima. Mi smo obavešteno napadnuti i iz Rumunije, koji Rumuni daju pasoše našim ljudima, Mađari daju pasoše, Bugari daju našim ljudima pasoše, Makedoncima našim daju. Mi vas Makedonci kažemo naši Makedonci. Mi vas volimo. Кој ние ве сакаме. Сите сакаат Македонија, на крај место Јужна Србија или Јужна, ние Северна Македонија станавме. Значи изненадивме. Срби воле да се жене со македонкама. Да и кажам право. Затоа што су добри домаќици. Да не се македонците, нема за кого да навивате на европско првенство. Сите вие големи фудбалски репрезентации, тука Хрватска, Србија и така надолу, само Македонија учесува на европско првенство идната година, така да би останува само за Македонија да навијат. Господин Лучич, ке можеме ли рускиот модел? Примаков ми е многу интересен. Примаков е еден од најинтелигентните руси и ние цело време сметавме дека тоа... А не рус, он е јевреин. Да, јевреин е Примаков. Сум имал можност да разговарам. On je genijalni obaveštajac, i njega su sa dozvolom ruske službe zavrdovali kad je bio dopisnik, ne znam, da li Tasa ili Pravde u Kairu. Englezi su ga zavrdovali. I njegovi šefovi su znali. I onda su ga pustili da englesko odeljenje u KGB-u Putina polako gura i izgurali su ga na mesto šefa KGB-a. On kao zarobovani Englez koji radi za majčicu Rusiju, on je naravno punio Engleze sa informacijama kojima su mu kolege davale, a nije imao informacije koje stvarno bi trebao da ima kao direktor KGB-a. Ali su Rusi sve one koji su njega podgurivali da ide ka gore, evidentirali i likvidirali po potrebi. Ili su ih prevrbovali. Jer, pazite, Rusi najviše vole da igraju sa dvostrukim i trostrukim špionima. Jer oni, pa zato što, to je i Duško Popov, ovaj komšija odavde kod nas, koji ima nadiv Tricikl, on je bio dvostruki agent. Znači, nemački i engleski, pokušao da bude i američki, ali nije znao da je Edgar Hoover znao da će da bude napadnut Pearl Harbor, jer su Amerikanci organizovali Pearl Harbor kao što su organizovali rušenje bliznakinja, jer im je potreba bio veliki krvavi razlog da Amerika uđe u Drugi svetski rat. Dobro, ке може ли за короната? Навистина 9 месеци. Нашиот регион, 9 месеци. Biće korona 19, pa 20, pa 21, 22. Ako se narod ne pobuni i kaže marš u PM i najuri sve političare po nalogu međunarodne svetske organizacije, koju vodi jedan homoseksualac, kriminalac koji je u svojoj sopstvenoj zemlji osuđen pa je pobegao, jer je izazvao smrt mnogih ljudi. Ako mi verujemo tom kriminalcu koji nije lekar, ako verujemo Billu Gatesu koji nema završen fakultet, koji nema sa medicinom nikakve veze, ako mi njima verujemo da nas oni vode, onda smo mi kreteni. Svi lekari koji podržavaju farsu o koroni, u isto vreme ne podržavaju da se zaustave ovi avioni koji nas zaprašuju teškim metalima koji nas ubijaju. Oni dozvoljavaju i nad Makedonijom lete ti avioni. Zašto vaša država dozvoljava? Zašto moja država, Srbija, dozvoljava da nas ubijaju? Проектот за уништување на православие на словенството почнавме и не завршам. Тоа е некаде крај на 40-тите години. Тако е. Си работи на тој проект.
Pazite, rusofobija vam je, srbofobija vam je ogranak rusofobije. Da, vas ne smetat mali Rusi. Da, mali Rusi. Ali njih baš briga i za Hrvate koji su katolici, i za Poljake koji su katolici, i za većinu Grka koji su Sloveni, i za većinu Albanaca koji su Sloveni. Svaki Albanac koji ima kvrgu na potiljku, ko kliker, nema veze sa Albancima, on je pripadnik dinarske rase. 80% Srbije ima kvrgu na potiljku, pripadnici dinarske rase. Znači, kad budu rešili da ubijaju Ruse, oni će ubijati sve Slovene i pravoslavci. Ali pravoslavci su im dobra priča da opusti muslimane u Bosni, da opusti Albance, muslimane, da oni kažu, sad će da pobiju pravoslavce. Ne, oni će da gađaju gen. I nalaze se te laboratorije koje uzimaju DNK i pitanje je trenutka kada će to da se realizuje. Kao što sam imao informaciju da će u Francuskoj da proteraju muslimane, jer oni ne mogu, imaju 5-6 miliona muslimana u Francuskoj. Ali, ako Francuzi izvuku, a imaju pripremljenu bakteriju ili virus koji napada one ljude koji ne jedu svinjsko meso i koji ne piju alkohol, onda će ovi muslimani iz Francuske da beže na svoju teritoriju u Severnu Afriku. Znači, Alžir, Maroko, Tunis i ispraznit će Francusku. Šta mogu ovi da urade? Ovi mogu muslimani da na jugu Francuske, da recimo ulete u atomsku centralu, dole negde na jugu Francuske, i da zaprete da će dići u vazduh atomsku centralu. A to će pregovaranje da traje danima, da će svi Francuzi s juga Francuske da se potrpaju kola i da beže što dalje prema severu, da ne bi bili ozračeni. I ta igra oko Bojage atomske centrale može da izazove nezavisnu državu muslimansku na jugu Francuske, i to je razlog zašto Macron govori o separatizmu. Ne misli on na separatizam po delovima Pariza na periferiji, nego jugo Francuske. Jer Francuzi znaju, njihove službe kontroverzne znaju da je većinsko stanovništvo dole na jugu muslimansko i da su hrišćani tamo manjina koja je preplošena od tih muslimana. Ako im se vratat muslimanite i crncite u Afrika, kaj nema koji da im igra fudbal i košarka za reprezentacija. Neće biti igranje, igraće se sa ljudskim glavama fudbal uskoro. Vlaga me во mnogo opasan period, кога светот се менува. Прва светска војна, втора светска војна, не велиме дека таа голема економска криза завршила 29-33 година, всушност заврши после втората светска војна, така и почната втората светска војна. Сега се наоѓаме во трета биолошка војна, 180-190 држави опфатени, се прогласи пандемија. Иако реално бројките не асоцират на пандемија од типот на шпански грип, Ovde smrtnost sa ovom koronom koja nas plaše je 0,0135. Znači negde 0,01, negde 0,013 ili 5. Zavisi od koliko je životni vek, očekivanje za življenje. Umiranje od raka u Srbiji svaki dan umre između 40 i 50 ljudi od raka. Od srca umire recimo 150 dnevno. Mi nemamo krizni štab za rak. A ljude strpaju u bolnicu i, pazite, test na koronu ne znači ništa. Sad mi javila žena jedna iz Vojvodine se javila, išla je da podnese, htjela negde da putuje, da preda za test, da se testira. I predala je, ali morala da ide da otvori radnju. Ostavila dokumenta. I sutra je došla da uzme dokumenta, oni je daju rešenje da je pozitivna na koronu. Ona se uopšte nije ni testirala. Ona je predala dokumenta, a nije se testirala. Oni daju potvrdu da ima koronu i ona teoretski bi trebalo da ide u COVID centar. U COVID centru, ako ima jedan među 100 koji ima koronu, ako su oni zajedno, oni će se razboleti jedne od drugih. Ako je to tako zarazno. Nosimo maske. Pazite, danas mi palo na pamet. Krizni štab je naredio da vozači gradskog saobraćaja moraju da imaju masku preko nosa i da voze. Mesto da su ogradili autobuse sa plastikom nekom, oni su stavili vozačima masku na nos. Posle 6 sati vožnje, taj čovjek će da bude poluugušen vozač. Ako on sa autobusom punim putnika udari negde i ubije 5 ili 10 ljudi, da li će direktorka kriznog štaba da bude odgovorna po komandnoj odgovornosti ili ministar zdravlja Lončar po komandnoj odgovornosti? Ko će biti odgovoran? Ne. Komandna odgovornost važi za Srbe oficire od istih ovih vlasti, jer je to sve ista vlast od 5. oktobra, ali ovde će kod nas vozač koji je po naredbi nosio masku i bio prigušen
ugljen dioksid, ako 6 sati ili 8 sati ili ne znam koliko voze, dišete, vi ćete se onesvestiti. Dobro, Lučić. Ko je mozokotna cijela ta operacija? I kako treba duboka da... država, pa se, duboka kako država, da mi vidimo Soroša, Billa Gatesa, šta ja znam, ove koji su manekeni duboke države. Pravi zločinci se nalaze u pozadini. Ko su oni, to znaju. Znaćemo, ako Trump pobedi, onda ćemo američka obavještajna služba da ih pohapsi. Mislite da ima se ušte šansi Trump da pobedi? A moramo da se molimo Bogu. Ako Trump padne, Amerika se pretvara u monstruma koji će krenuti na Rusiju. Puški nema tamo. Ги испразне продавниците за пушки. И американците, кои секогаш важеле за либерални, говорам за некоја група на американци, се купат пушки, бидејќи се чувствуват небезбедно во својата... Наравно, па зато вам кажем. Jer zašto će duboka država da izazove duboki građanski rat između crnaca, hispanjolaca i belaca? Pa da ne bi njih dirali. Jer ako se između sebe ubijaju stanovnici Amerike, oni neće razmišljati o onima koji su sve to napravili. Kuvarima. Видите што направија медиумите. Председател на Америка прогласуваат. Една хистерија со корона, дека нема, или дека не е опасна и така натаму. Меѓутоа, та не е ни приближно толку опасна колку што е направена на хистеријата. Прошле години од грипа више умрло в Америци луѓи него од овог. Кај нас помалце, многу помалце, бројките кај нас на умрени ова година. Како ви знаете? Мислите дека лажат? Па лажат, колку сте пута видели оне сцене каде доносе као мртвога, оно уствари лутка. Па не мислам дека е така, мислам сите информации говорат дека тоа е навистина болест која постои, можеби не е така заразна, можеби не е така смртоносна, но постои. Има грип, сваке година е грип. Па нисmo затварали градове, носили маске. Согласувам. Па ви ćemo gladni. Kad svi prestanu da rade i niko ne zarađuje, od čega ćemo da živimo? Ako još i zamene novac, pa ona ušteđevina što imate po možda 1000 evra ili 2000 evra, i ajde ne govorimo ima više, kažu, sad to su papirići, šta ćete onda da radi? Kako će hleb da kupi? Psihološki ќе бидат убиени луѓето, гледате што се случува. Наравно, луѓе умиру од стрес. Например, прашав луѓе зашто во Шведска не воведоа карантини. Одредени анализи говорат дека во Шведска преку 60% луѓето живеат сами. Тоа е едната приказна. Втората приказна е дека процентот на самоубиства, на депресија во Шведска е многу висок. И проценките на шведските епидемиолози беа дека многу повеќе луѓе ќе умрат од депресија отколку ќе умрат од самоубиство. Да, апсолутно. Тоа е дел на тој менталитет. Нас се спасува зашто живееме у породици. Још увек. Го слушате ли Фаучи? Тој или сега тоа е последно, значи што кажат, велат пренесувањето на короната се прави во самите фамилии. Значи се треба, ако веќе се изолиравме од комшиите... И да престану сексот да се бавиме. Па да, веќе треба да престанеме да комуницираме во рамки на фамилиите. Па во една соба да живее жената, во друга соба да живее децата, во трета соба да... Во особено стану да си, како да правимо, од картона преграде. Преграде, некој од гипс картон и така натаму. Значи, гледате, до каде оди... Лудило е то. Па, они ци, пазите, ако знате, ја стално понавljam исту реченицу коју морате и ви да имате у глави. Ако знаеш cilj protivnika, lako ćeš da otkriješ put kuda će onda doći. Ako je cilj protivnika jasno definisan, smanjenje broja ljudi na planeti i da ostane svega 500 miliona ljudi, to znači sve nas treba da pobiju. Mi smo za njih kao kineske one bubamare po prozorima što ih bude po 100 komada na proleće. Mi smo određeni za ubijanje. Znači, oni će nas ubijati virusima, ratom, bakteriološkim napadima, GMO hranom, prskanjem iz vazduha. Верувате во тоа? Мислите дека тоа ќе се случува? Мислите дека тие проекти ќе се реализираат? Реализују се. Да, вие ми пратите... А ljudi имају рефлекс. Тај Дејан Лучич или не знам колко од вас у Македонiji, oni su teoretičari zavere, političari su dobri, oni se bore za nas, oni nam obećavaju bolje sutra, daće nam po 500 dinara, 5000, ne znam čega, više, a oni ne znaju da se prase lepo hrani pred Đurđevdan i pred Božić. Pa niko ne viče na prase dok mu ne dođe, nema praseta. To što nas paze i maze, to je samo priprema za klanje. Zaklaće nas, pobiće nas sve na planeti, ljudi, verujte mi. Verujte svojim očima, verujte svom mozgu. Ako neko jasno kaže, na planeti ima višak ljudi, treba se eliminisati uz pomoć vakcina i GMO hrane. Mi jedemo GMO hranu. Mladi ljudi koji jedu GMO hranu neće moći da prave decu. Maturi ljudi mogu.
Da će da umre za 20 godina ili za 15 godina, baš ga briga. Ali pogledajte koliko se smanjila plodnost dece. Koliko ljudi moraju veštačku oplodnju da radi. Što je se slučio s ona, slučit će posebno prašenje, 60 minuta skoro razgovarame. Što je vide s nas, što je slučaj u regionu. Učeka je pušten iz voda, vi ste na terenu da potpišete Vašingtonski dogovor. Od Crna Gora pušten Milo Đukanović. To nije Vašingtonski dogovor, to je pismo o namerama. Amerika tu ništa nije potpisala. Vučić je potpisao da ima nameru da uradi to što mu je Trump naredio. Ovaj Albanac što je potpisao, nema nameru. On nema nameru. Albanci, oni su nedogovorni, koji Amerikanci. Sve što se dogovorite sa Albancima, to ko da se niste dogovorili. Znači, da mi pravimo za svoje pare prugu za Albaniju i autoput, ne znam šta. Milo Đukanović, pušten iz voda. Bakir Izetbegović gubi Sarajevo, go vraća Bogić-Bogićević, što glasaše protiv uvedovanja na vonredna. A ja vam kažem, nama, bazite, Bogić-Bogićević, mislim, iz grupe ovih vlastodržaca, kao što je Macron. Svetom vladaju pederi i lezbijke, to je prva klasa ljudi, to je elita. Druga klasa ljudi su izbeglice, ili izbeglice svuda u Evropi imaju diplomatski status. Znači, sada mi izađemo iz hotela, izbode nas nožem neka izbeglica, policija ih uhapsi i odmah ih pušta. A mi, ako izbodemo izbeglicu, što nas je napalo, mi idemo u zatvor. Znači, ako nećete da idete u zatvor, bolje da umrete. Koliko imate vi begalci? Koliko imate migranti? Pa to se krije. Na teritoriju Srbije? Pa to se krije. To vi se vojnici, to vi se istrenirani vojnici. Sve su to vojnici, jer po hodu vidite i policajci su mi rekli imaju ožiljke i sve su to ljudi koji su bili u ratu. To su ljudi između 20 i 40 godina bez žena i dece koji idu. I kad idu u koloni vidite da je vojničkim hodom idu. Da, sjete se tija su izbrišena biografija. Pa izbrišena biografija i otprilike 60.000 ima. Koliko ih ima u Bosni i Hercegovini? Koliko imate vi armija? 6.000? Imamo otprilike 12.000 vojnika koji nikoga nisu nikada ubili. Znači imate 12.000 vojnici i 6.000 migranti? Ne, mi imamo neki 20 i nešto hiljada zaposlenih u vojsci. Mi imamo 500 tenkova i imamo 150 posada. A po tenku inače ide i po 3 posade po tenku. Znači mi za 50 tenkova imamo po trostruku posadu, a 450 tenkova zvori prazno. Što je ova su Bugarija? Ja ne sumnjam sakal nikoš. Bugari, Makedonci, Bugarite nikoš. A ne sekirajte se, Bugarska će da postane deo Rusije. Bugarija? Pa da, pusti Bugari. Čitate svega ova. Nemojte se plašiti Bugara. Nemojte, pazite, Bugari su samo jaki kada iza sebe imaju silu. Oni kolje ubijaju kada su iza njih Nemci. Kada su Rusi iza njih, oni samo se ljube sa Rusima i kažu mi vas Rusi volimo, samo su nas ovi natovci okupirali. Znači, Rusija preuzima ono što hoće od Ukrajine, ono što je ne treba daje Poljacima. Što ki vide su Bugarite? Vidi ki ova ucena... Bugarija će da postane istočna Makedonija. Samo da sačekate. Samo treba da sačekame. Pa da, i oni će da priznaju da govore makedonskim, istočnom varijantom makedonskog jezika. Ne se sekirate. Će pravimo Velika Makedonija. Istočna Bugarska i Albance, vratimo sve vaše Albance. Koliko imate? 120.000. Pa znate koliko to brodom se prebaci u 10 ura u Azerbejdžan. Ne sekirajte se. Avione, Antonov, znate koliko može da nose Albanac u Azerbejdžan? Ako Bugarija stane istočna Makedonija? Istočna Makedonija. To ti vide dobro. Pa vi da glasate za mene, Pa vi da glasate za mene, svi da se sa ličnim kartama dođete u Srbiju da glasate za mene. Evo ki vi napravim kampanja, ako Makedonija, odnosno ako Bugarija stane istočna Makedonija, ja vi garantiram da kako vi napravim političke kampanje. Ali za početak da počnete da učite srpski i da čitate lepo na azbuci, pa se nije ćirilica nego azbuka. Nismo mi u 9. veku postali pismeni, da do 9. veka bili nepismeni kreteni. Znači, Laguna, Dejan Lučić i čitajte Islamska republika, Nemačka, profesori smrti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ima da čitate, ima da pričate o politici ko ja. A pustite Bugar, kakvi Bugari, brate. Pa Bugari, to su pola Makedonci, pola Tatari, brate. Pa ni Ivanga nije bila Bugarka, nego Makedonka. Hvala mnogo. Nema na čemu. I više zadovoljstvo. Za jednu veliku pravoslavnu uniju da se borimo svi.